Ayan guys, para malaman natin kung paano alisin yung kineMaster watermark. Okay? So first, kung nag-download na kayo ng yung kineMaster na may watermark, ang gawin nyo lang is i-uninstall nyo. Okay? After nyo i-uninstall, punta kayo sa Chrome. After nyo magpunta sa Chrome, guys, i-search nyo lang yung Arc Market. As in, Arc Market. Ayan, Arc Market. I-click nyo lang yan, guys. Then, after that, i-download nyo yung app ng Arc Market. Arc Market. Ayan, download nyo lang yan, guys. Ganyan yung lalabas niya. I-download nyo lang. Then, meron na kasi akong ganyan. So, pupunta na tayo dun sa Arc Market. So, pagpunta nyo naman dun sa Arc Market, ayan na yung Arc Market ko, guys. Ayan. I-click nyo lang din yan. Ayan, yun lang lalabas. So, be sure lang na meron kayong data or Wi-Fi kasi lalabas yan siya. So, after nyan, lalabas yan siya. Wait lang natin, guys, kasi mahina yung signal ko, guys. Then, after nyan, mahina talaga siya. Pag Wi-Fi siguro, mabilis lang siya. So, yan. Tapos, i-search nyo yung kineMaster. I-X nyo lang yan. Ayan. kineMaster. Ayan. kineMaster. kineMaster. Ayan. Click nyo lang yung kineMaster. Click nyo lang. So, meron na rin akong kineMaster, guys. Kaya, punta na lang tayo dun sa kineMaster ko. Basta i-click nyo lang to. I-click nyo lang to. Magda-download na yan siya. So, since meron na akong kineMaster, so, punta tayo sa kineMaster, no? Naka-download na kasi ako. So, ito, i-click nyo lang kineMaster. Ayan. Ayan. Pag-click nyo na ng kineMaster, ayan. Ayan na yung lalabas. Ayan. Ganyan. So, yan na yung result niya. So, i-click nyo to. Try nyo to. I-click nyo. Ayan. So, ang pipili natin dyan is 16.9. Ayan, 16.9. And then, yan na yung lalabas. So, kailangan lang natin i-click yung media. So, kailangan natin magpili, kunwari, ng ida-download natin. So, ito lang muna. Or, ito. So, check nyo lang. So, ayan na. Ayan na, di ba? Sandali. Ilis lang muna natin. Kasi, yung dati, di ba? Meron yan siya kineMaster. Ayan. So, ito. Click natin. 16, media. Ito, click natin to. So, okay yung arrow. Then, play. Diba? Wala na tayong nakikita na watermark na kineMaster.
Pero actually, di ba wala yan? So, yan lang. Yan lang guys, yung i-share ko sa inyo as of now. So, wala na yung kineMaster.